ole tun tum chu kalati ngai lo thil thar khan ti ve nge doctor sasa hi tu nge ani ti ngai vena hlo tan ta le maya zo na thak zinga sasa ang mishing kan nei hi kan chuang tak zeta tu nge ni ti hi mizo mi puite hian hrelo tam tak kan lo omin rin oma amaro chu Myanmar ram chunga omte chuan kan hreve viau to in rin oma tlema internet te han khoya han hai pachit neu chuan kan hre fur ome amaro chu rampon lama mi abiki mizoram lama kan unau te hrelo tam takin lo om ka ringa kan lo hriat ve theinan tunge ani ti mizo nge ziak hi khan chiar don ani Ziaktu hi Justin Mawitea tahan tlangwal renguna na thoko me kania a phal na kadila phal taka min lo pe ka wangin kaloma ani po hian adap chop ve na sa hle mai ani Dr. Sasa chutunge part 1 founder and CEO of Health and Hope Myanmar nimin ni somni panit ni sang ni somni pakata NLD role na sang ber CRPHI o a UN palai thanthar CRPH ti hi committee representing P2 hlotro ti na ani hemi omzia hi tlem kan rilfia lokanga ka thi ka hria dang tok teim CRPH hi tuna NLD parliament hemi palai than chuate sipain tianga thunenan ponglak tak sia chuan an che thei lova chumi ai o tur committee an din ming chu ani chair chun zom ngal meng om papakhat tlangram khote takte lailei pi khwa matupi chin state a cheng kum khata voi khat vel chau in bol thin chuan engtik ni ai mo chuan ka fa pa he doctor la ni anga han ti ve khang lang nga chu chuan a khomi puite nu e design mi pa ngai ni zan lova an ngai pha hial ani doctor sasa pian ni le thla hi tu man chiang takin an hrelo ama ngei pon a hrelo anu zo chuan ru sur ni zi ngai piang atimaya chuwang chuan zi nga ru sur chuan doctor sasa birthday ani mai ni anu hi lekha engma thiam lo ani apai ro chu pol khat hi distance in apas ve ani ome mase tu man an oi lem lo an khwa school om lova naw chhar thiam na respond om hek lo apian ni le thla chiang taka a hriat lo wangin sa hian school la kalna boina atok fo reng ani kumsom pathum mi anin an khwa le khazir bel na tur a om lo mai ba ka hel an om wangin athom no hak line chau yang gonga le khazir turin a chuak ve taroi maya khopuya le khazir tura kal ve na fam chu an kho ho chuan ar an pe khoma an ar pek ti chu mau ne na phurin a chuak ta ke in ni som ni chung akalani a sikul fi tura an kho ho pek ar po konga azo der mai phur tur anei to lova a ha dam ting mai aniang chu kum khata voi khat vel bak in bol ngai lo sam sei hrik nga boxi kol tong koi khat po thiam lo yangung awa thlen chuan bas pu ten ruk ruwa ngain bas atang te an pet thlachina harsana tam tak tuarin na om le na noi nung te thokin sangkha zakwa sumko pasaria chuan pol som apas veta college kal ngal be se mek line college khar hun lai aloni boxia an khwa lai lei pia ho vele ta phot ani yangung khopui atang le khazir chuak ron ho ve na fam chu an khwa le kha zirtir turin an lo nora kum ni chung zirtir na athoka khwa om chung in khomi puite harsana tam tak mu in hriat anei teu maya nat na hote te an thi pui thin te amu chuan aril ruan na thei ema askul no pang pathum ko thalo wanga ni khathil thuan boral te an u naw nai vai zinga mi nu pakhatin ninga chung zet naw avei wanga thi amu te chuan aril ru khoi hle maya doctor zir turin ril ru siam felta ani sangha chko somko pokwa chuan khomi puiten tang rualin delia le khazir turen thonta yangung akal tumang bokhan khomi puiten an thei ang tok aranon khai khom le diata chung ar ho chu phurin delhi chu pan ve taroya ram ria sipaiten aruk mang emotinan lo mana a aran eizo sakveka
ama chu lock up an khunga chuan eng tin tin emaw pathian kai hruaiin New Delhi chu thleng thlave ta chota college admission turin ma ala tanta college campus western dress nen lowalu an phal lo wangim a poisa nei chunin ke kor aman tlomber perchi avaleya poisa nei lo nak lai a ke kor le chu mei che ta lo ni in kor ero a thian pa ta ho a kor ho la chu ate dewa atot ang reng khop maya ma se kor to tak le mei che ke kor nen chuan college chu apan ve ta chap chap maya ma se college principal chuan a in thuam dan nen tuai emoti in alo nol mak mai college somthum pathum a try nu chuan mun khata an lo pom ve thei ta rama amarkin doctor zir aphak wangin doctor zir chutum ngetta ani de chuan prospect Burma school nen anin contact fu ta hlau maya prospect Burma tiom zia chu do ong san su chi Nobel Peace Prize atanga Paul pakhat an din New Delhi Myanmar mi school no pang mi har sa te tan puina ani he school a hian English le computer at honin zira chu mai ba ka har sa zoltan kong mante le khabu mante le khazirnana poimo scholarship an pe bok ani van nei thak takin prospect Burma chuan sa chu foreigner le khazir turin an sponsor don ta mun changkang le zirna thazok London ate thon du viau ma se an budget in atlin big silo wangin tlema sumsen zia deuna Armenia an thon ta sponsor hanti hian a school fee chau an tum sak theidona omna eile in le tuldang chuma nia in tum turni chuan exam a fail vai chuan a chhun zom theidon lo bokani Armenia vathen chuan na om kongsira te thokin taima takin le kha zira ni khat chu ama hre chiang em tu nu pakhat hian kar leinan tin dollar sanga apea a hlimin alom khop mai a hokong ate chuan kar tharnen Armenian nulla chelo tak tak ten college sakal hun turte amit thlana sa a phur takani ma se arum thlen chuan chuang suang to da zong chu thereng vuak thlak ang maina re ta vek mai nimin maya an khuwa tanga le kharon thleng an khuwa tui in turwan thule tui choi tur chuan tlang sang tak tak lora ngai thu te a hre chuak ta thut maya ti chuan kar leinana dollar sanga an pek chu an khuwa le a che vel tui zem le pipe vel leinan a thon ta ani an khuwa a thei ngil lo Dr. Sasa chanchin hi a sei ema akipakoi chuan tarlar sen ani lawang apoimo kati lai la chuak kania chuwang chuan reference hi YouTube ama soite an interview na te min a chanchin an soizia post le video clip la chuak kania tiklo lai te om chuan ngaidam kadile ti in atopa khar report ani reilowa part 2 aronom le fatura ngai ila khazong khan kan du tok phot don nia